Immersion totale din Lucitan è un duccio linguistique organizzata per une école d'animatu du costat de Saint-Hippolyte du Fort d'Ingar. Seguires la miege giornata consacrada alla tematica dell'olivier. D'un premier à Saint-Hippolyte, aimé 12 ateliers le matin per s'exprimer et apprendre des vocabulaires, puis aime une visite de l'entreprise ou l'école Barthélemy à Montolieu. Yanen. Nous vous préparons des juga acerca un olivo. L'avez vist? C'est eu que la faguer, spulido que es res de dire. Aquela oliva é amagada. Donc, se vai escondre derrière une carte. Et vous autres, la vostra toca est de trapar l'oliva. Donc, vou pousar des cartettes sur la table. Donc, à la début, vous préparez vou amagar aquela oliva. Per exemple, se amague a l'oliva derrière aquela cartette. Bon, anas demanda. Il y a juste des constraints. Vous pouvez poser la question que vous voulez. Est-ce que l'oliva est amagada derrière une carte où il y a un parpaillou? Vous direz non. Donc, Anna dira toutes les cartes où il y a un parpaillou. Vous comprenez le principe? Puis une autre va demander est-ce que l'olive est amagada derrière une olive ou derrière le soleil. Une cartette où il y a le soleil. Donc, c'est meramente qu'elle a foutu d'ici parce qu'elles ont deux causes qui arrivent. Dirait non, il n'y a pas le soleil. Donc, Anna dira nanana, toutes les cartes où il y a le soleil. Puis on continue jusqu'au moment que se trappe l'olive. Est-ce que l'olive est derrière une carte où se trouve un aucel? Un aucel? Non. Donc, mais pour des adjudants, espace derrière os aucels salto, espace derrière. C'est capaz d'enganar aqui. Vas amagar l'olive, c'est vos. On verra le job. Et vous préparez des parla, des pauses de questions et d'emplegar l'oliu. Et parce que l'oliu. Entendi. Bom, barras os joelhos fan tous. Né? Bi. Un gatchou. Et faz pas comme eu. Es faig. L'olive est dessus una carta be o hay olivos tornentes ni no es pas negre, es pas verde, es tornente. Suna vaira. Violetas. A vaira, se diz. Vaira. Olivos vaira. Lo rasica in cambio di colore, vaira. E l'olivo també quand passe del verd al negre, on dit que vaira. Vaira. Donc l'olive est vaira. Et per tu, une olive que ça vaira, est aquello un po' violetto. Violetta. D'accord. Oi, la réponse est O. Vous verrez ce qui se passe. Ce qui se passe de olivos vairantos. Alors, les bandelengues, à la début, sont nascues il y a 4 ans. Et à la début, l'idée est venue en seguida d'une course de langue qui avait assaggiato de monter il y a 4 ans, mais l'école des arts vifs, qui se dit EAV, à Saint-Hippolyte del Fort. Et il y avait à l'époque l'envie à l'EAV de travailler sur la langue. D'un biais mai sara de la langue et de l'emplec, de son emplec. Donc, avec canviat de draille, et c'est parti sur une préparation de bandes de langue, qui era une cause force différente, que faisaient un cop le trimestre. L'idée era de pas faire une course, mais de faire un moment où tout le monde a usé sur la langue. Et la pot d'emplegar, c'est sans l'oublier, c'est pot de parler. Et l'idée est de
parlando parce che nous citiamo tutta la mattinata, tutta la giornata la disegno in duccio, la giornata la disegno in ban e de se fa comprendere per il mondo. Come avevano accueilli dei mondi di livello forse differenti, l'idea è di ne pas fuggire il mondo che parla pas. Donc, cada cosa che comprende pas chi con, la consigna è di dire sul pique a nous altri di nos despatouillare per far comprendere e per aiutare a fare l'azione, fare dei giochi, fare delle pratiche, fare delle cause. Ma l'implicazione del mondo è un biais di se scampare di la comprensione come della pratica della lingua, che è un gioco di una banda di lingua. L'arbre è l'olivier ou l'olive, lo fruit è l'olivo e lo produce dell'olivo è l'oli. È partito d'oli o d'olivo e après per derivazione tutto a cosa. Donc è una funzione sacrata dell'oli per un cielo mondo, il fa dei signi religiosi, è una causa anziana, che è conosciuta da un paio lontano e est-ce qu'il compte apprendre tu? Le deluge. De che è la storia? Abbiamo una grande pioggia che negava tutta la terra e Noè faccia un battello, un gran battello, e mettete tutte le bestie che potevano recuperare, il grande sul picciotto, tutto il mondo del battello e il battello era sulla aigue. Poi cambis l'aucel e un piccolo ramel d'olivo. Terra! Vuol dire che aveva in terra. Ora siamo passati alla doccia che si debbano cada mese perché si sono avvisati che per il mondo che parla pas, che sono impegno per comprendere la sortita del bagno, il mondo era creba. Donc siamo passati con dei mai curtet che è la doccia, per esempio, come queste mattine si ricampano a 9 ore, fino a 9 ore e mezza, il y a un déjeuner e un moment de blaguette informale, il mondo si presenta, si conosce, poi sono dei taglier. Des matins, il y avait 12 tagliers de prévis, le premier un gioco che permette al mondo di parlare senza presa di rischi troppo dure, perché è una causa collettiva, parlare davanti agli altri. E mai per adulti è malaisi, donc è un gioco aisit, un te, fin finale, alla debutto del gioco, il lexico e l'ubiais di pausare la questione, perché on cercava un livre, queste mattina era un'inchiesta terribile. La tocca è di aiutare il mondo a si scampare in lingua, a Yana, e mai se hi ha dei deco se infuten, cal comincia, e cal dei deco per apprendere. Donc è partito su sa coppia e il secondo taglier, più leu un taglier també attivo per il mondo perché era l'idea di sortire ciò che sa ben sull'olivo e sull'implec dell'olivier, ma delle olive, ma també sull'storia dell'olivier, su ciò che rappresenta della nostra cultura, della civilizzazione. E donc abbiamo lavorato su sa coppia e siamo partiti a Montoliu perché la tematica era all'intorno dell'oliva e avevamo l'astre d'avere un mulin che è d'Uber e a gaire di tempo a Montoliu che è un villaggio proche di Sant'Ippolito del Fort e donc abbiamo fatto quella visita del mulin d'oli a la famiglia Barthélémy. Monsieur Barthélémy est content de vous accueillir, est un moulinier, est qui fa vivre à quelle entreprise, dit que c'est parti depuis 2014. Avant era sa partie de Londres, è una femme che depuis quelques années da son père, elle a débuté en part une cinquantaine d'oliviers. Et par WhatsApp, van expandir aquella femme, van avere l'idea di ne fare chicco. Déjà che lì, la famiglia Barthélémy fa son oli proprio, ma també prend les olives che sono portate per del mondo in des formes che fa accueillir. Se portate une centaine de kilos, a chi aurez l'oli della vostra proprietà. En de giusto di centinaia di kilo è una mescla che è usata, che pesa alla debut su che arriva. Puis, su ricampare les olives, une caissasse. Donc, après, se va faire ça, se va faire tomber aquelle caisse dans une machine, parler del ventilateur per netteggiare e parler mai un su Barthélémy della temperatura, perché après va passare in meno di bacino d'acqua onde la temperatura deve essere all'intorno di 27 gradi. È molto importante
la temperatura perché se che nous cambia la L'olivo e l'olio. Donc elle mettait déjà et elle a toujours commencé un travail pour ce qu'est des bio. Et puis ce qu'est dit des conventionnels ou ce que le monde est déjà des traditionnels, mais ce qui reste pas, qu'en finale, que c'est statu qui comme moi. Et donc on continue son cammino à une vis che a la vis che connaissent la scavos cooperative e con delle vigneiro che lo vis che mena las olive del costat del laboratori e ana dintre del laboratori. Avec la macchina, aquí es le centre fait le début del processo de la fabricación. Il y a dos casos. Primero, aquí las olivos son trisados, tutto l'olivo, la pelle e l'os, fait le cloche, tutto ciò che volete. A côté fai un pasto che trombo aquí in 2 bac per mesclar. Cal mesclar una mezz'ora o meno per dire di rompere le cellule che tenu le cellule che capiscono che tenu l'olio di ghis. E dunque una mezz'ora permette di separare già in una certa maniera l'olio dell'email della pasta e di facilitare ciò che arriverà a presto. Dunque anche lo mesclo su un'idea è disputer encara mai su che è stato trissato già per le broyeur e après on passerà alla prensa. Anche la pasta è mantenuta a 27 gradi, pas mai, perché è la condizione per avere l'appellazione oli vergine prensata fresca, che è una marca, un'indicazione dei negozi. Se non caufa mai la pasta, on pot tirar mai d'oli, ma la qualitat d'aquell'oli caufat és diferent de la qualitat de l'oli prensat a fresc. Et en particulier, il y a des polyphénols qui changent de gust et il y a també des vitamines qui passent per mai, son caufa la mescla, la pasta. Aquela pasta que está passando daquela máquina vai passar aqui de dia. E aqui se diz uma máquina que emprega a força centrifuge que permite de separar a parte que é pasta de l'algue et de l'olio. E fin final, il y aura une fuite de cause d'escampa et se vai derrière aquela fenestra, c'est une pasta d'olive que es d'escampa. Per astre, il y a des caraboudes alentour, donc es emplega per enriquecer la terre que es alentour. Ma fin finale, il y a des mots de campa che sono investiati, ma tutto a quel caso che cal traccia perché fin finale perché capito di tedi 7 turnos d'olivos all'entrata dei tumboli, te cal te preoccupa delle 5 turnos che ne faras pares, che fa pas faire d'oli. Aqui. Donc, la sortie de l'oli che si passa per aquella cannella, l'olio è recuperato, passa in un bac e vai a un momento onde si va a recuperar per aquel camise qui, son olio e lo torna sullo stau. La première là c'est de la Verdal d'Olero. Donc c'est un champ qu'on a, ça c'est des olives qui viennent d'où à 2 tiers de Montour, côté de Saint-Mathieu-Trélier. Et il doit y avoir 1 tiers de Pégrole de Bueil. À peu près, à la louche. C'est une huile qui est très douce avec des notes un petit peu pomme verte. Et on affectionne nous pas mal parce qu'elle est très parfumée, c'est pas agressif. Nostro duccio de lengue es acabado. Un gramassi is animatu e all'entrepreso Barthelemy de nous avait accueilli per lo reportage. Se sias interessa per aquelis animations, contactas la col e me les entresignes seguent per connaître les autoridades d'aquestan. E se voulez também seguir des cours de lengo dini lucao de l'escola di Zarviu a Sant'Ippolito du Fort, vaqui li coordonado.